Kinshasa ku munsi w'ejo hiriwe imyigaragambyo ikomeye rwose abaturage batabaza bati nyaboneka Kagame ngwino udutabare. His Excellency Paul Kagame mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngwino utuyobore. Uwitwa Tshisekedi yadushoye mu ntambara y'ivangura n'amoko. Uyu Tshisekedi nyuma yo kutihakanira rwose, nyuma yuko abaturage biraye mu muhanda, nuko rwose uyu munsi wa noneho amaze gukora amahano Tshisekedi akoze na yahe, nuko amaze gufata umwana w'umukobwa rwose akamugira umujyanama we, akazamura umuhungu we rwose, abana be bombi uko ari babiri rwose. Uyu Felix Tshisekedi amaze kugenda rwose abaha imyanya ikomeye rwose. Bakunzi ba Iris Rwanda TV, reka twongere tubasuhuze amerere hose, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'uburasiro bwaryo, umujyi wa Kigali, abakunda ibyo dukomanze igihugu mwese, reka dukomeze kubifuriza amahoro y'Imana kugubwa neza. Umunyamakuru aracyari Mr. Update misanzwe nyine mumaze kugenda munamenyera hano kuri Iris Rwanda TV, ariko by'umwihariko mumaze kumenya ko tubana mu makuru abagezweho, by'umwihariko mu mirwano ikomeje kugenda ibera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kugenda turebera hamwe nyine aya makuru abagezweho, no kugenda tuganira kuri iyi ntambara, dore ko rwose ibintu bikomeje kugenda birushaho kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero niba ushaka kugenda umenya amakuru agezweho kandi yizewe, kandi anshobora kuba wagenda uyasanga uretse hano kuri Iris Rwanda TV, by'umwihariko ukagenda unakanda subscribe, ari nako ugenda usharinga inkuru zacu kugira ngo n'ubundi byaboneka ugende ubana natwe umenye idonido cyangwa se rwose akantu ku kandi. Muri iki gitondo rero n'ubundi rwose ndagarutse kugira ngo nze kugenda nkubwira byinshi bigezweho, by'umwihariko muri intambara ikomeje kugenda ihanganisha umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aricyo FARDC n'abafatanya bikorwa bacyo. Kubatanzi we ngo nitwa Mr. Update, mfite YouTube channel yitwa Baho TV, no mujye mwasengera kubera ko rwose bahari update ni cyane ziba zigezweho, by'umwihariko mu makuru abayibanda kuri iyi mirwano. Muri kino gitondo ndaza rero guhita ninjira amakuru, ntabwo ndi buze kwizimba mu magambo kubera ko rwose amakuru ni menshi cyane, ndetse ishano ryacitse muri zo. Noneho nimubwira ngo ibintu byongeye kudogera, by'umwihariko hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza guhera ku ndege ya kajugujugu rwose ku munsi w'ejo yiriwe itunda ibikoresho bya gisirikare ibizanira Wazalendo hano muri Sud Kivu, ukaza kumenya ngo ubundi iyi ndege yari izanaga ibikoresho bya kajugujugu. Abanyaburayi rwose babazungu rwose bamaze kugenda bakandagira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko ibintu ntabwo biri uze koroha habe n'akana gato. Ku munsi w'ejo mu masaha ya nijoro nibwo twabonye itangazo ryashizwe hanze na leta ya Kinshasa binyuze kuri Minisitiri w'Ubutabera Constantin Mutamba, atangaza ko uwitwa General Sultan Makenga agomba gutabwa muri yombi, ndetse ko uzabafasha rwose kumuta muri yombi azahabwa akayabo kangana na miliyoni 5 z'idolari. Uwitwa Colonel Nanga nawe ari ku urwo rutonde, n'abandi bagabo benshi bakomeye, ariko uhagaragara cyane rwose Colonel Nanga arahari, Sultan Makenga arahari, Bertrand Bisimwa perezida wa M23 nawe rwose ari kuri iryo tangazo, n'abandi banyamakuru babiri rwose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyiri tangazo rwose nabyo turagenda tubikomozaho, ariko ntabwo ndi buze gutinda hano, ndaza kwavana n'undi mpite mberekeza i Kinshasa ku munsi w'ejo hiriwe imyigaragambyo ikomeye rwose abaturage batabaza bati nyaboneka Kagame ngwino udutabare. His Excellency Paul Kagame mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngwino utuyobore. Uwitwa Tshisekedi yadushoye mu ntambara y'ivangura n'amoko. Uyu Tshisekedi nyuma yo kutihakanira rwose, nyuma yuko abaturage biraye mu muhanda, nuko rwose uyu munsi wa noneho amaze gukora amahano Tshisekedi akoze na yahe, nuko amaze gufata umwana w'umukobwa rwose akamugira umujyanama we, akazamura umuhungu we rwose, abana be bombi uko ari babiri rwose. Uyu Felix Tshisekedi amaze kugenda rwose abaha imyanya ikomeye rwose muri leta ya Kinshasa. Ni cyakene wabo n'ibyavangura na n'ubundi byatumye M23 ihaguruka. Ese ahazaza ha Kongo nihe? Ubwo turagenda n'undi tureba ngo bihagaze bite. Sayo makuru gusa ndaza kukubwira ko nanubundi no mu mujyi wa Bukavu hari amasasu yumvikanye nijoro. Ibi bisambo byari bijana mu mujyi wa Bukavu rwose, ariko M23 yahise ibifata rwose. Iyo nkuru nayo ngomba kugenda nyikugezaho hano kuri Iris Rwanda TV kugira ngo rwose uze kuza kumenya situation iri mu mujyi wa Bukavu, dore ko rwose uyu mujyi wa Bukavu nyuma yuko mu minsi yashize rwose Wazalendo bari bagarutse muri mujyi wa Bukavu, ariko bakaza guhura n'ishano muri ijoro rya kera rwose, humvikanye amasasu ariko n'ibisambo byanubundi byari bije kwiba abaturage, ariko M23 yari tayari rwose yahise
igenda ibitarwa mikono cyangwa se rwose igenda ibikacira ku buryo bwose. Ndaza kuvano nkwerekeze mu gihugu cy'Ubujumbura, kugenda habaho gufungwa, gukurwa mu byabo, gukubitwa no kwicwa rwose bikomeje kugenda bibera mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Musengera abanyamurenge bari Burundi, musengere abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari Burundi, i Bujumbura nabo rwose ntabwo borohewe habe n'akana gato, kubera ko rwose abamama bagera ku 100 bari bamaze kugenda bafungwa n'igipolisi cy'u Burundi. Rwose amakuru meza wenda mbazaniye kuri kino gicamunsi nuko rwose abamama bamaze kugenda bari kurwa n'iki gipolisi cy'u Burundi, ariko nanubundi urabona ko rwose ubuzima bw'umunyamurenge mu gihugu cy'u Burundi rwose nabwo ibintu ntago bimeze neza habe n'akana gato. Ndaza kuva kuri iyi nkuru wenda ivuga mu gihugu cy'u Burundi, imitengaruka muri uyu mujyi wa Uvira, situation iri mu mujyi wa Uvira rwose nayo ntago ibintu byosha habe n'akana gato, kubera ko abantu benshi bakomeje kugenda bambaza bati ese koko Mr Updates mu mujyi wa Uvira M23 iraza kwinjira Uvira ize kuza kuyobohora. Ibyo byose byo ndahamya nshidikanya ko ari igihe cyavuga, kubera ko rwose urugomo n'ubwicanyi bukomeje kugenda bera muri uyu mujyi wa Uvira rwose nabyo ari ibindi bigaragara ko rwose igihe kigeze ngo M23 ibe yakwinjira muri uyu mujyi wa Uvira rwose, kugira ngo abaturage bateza Uvira rwose nabo bagende babona amahoro. Sayo makuru rero gusa nibuze kugenda babwira, ahubwo mba bafite n'agaseke mwamaze kugenda mubimenyera, ariko nyaboneka reka mbibutse ko mugomba kugenda mukabanza mukakanda subscribe, ariko nyaboneka mujye mutera inkunga ibiganiro byacu. Niba unakunze ikiganiro ugakunda amakuru mba nagiye nkugezaho, ariko nyaboneka ukakanda subscribe ukanashare inkuru zacu, nyaboneka mukanatanga comment, kubera ko amakuru mba mbafitiye aba ari menshi cyane. Hari inkuru y'agaseke mbazaniye kuri iki gicamunsi, nibwo mubonye inkuru ivuga ko uwitwa General Pacifique Masunzu ngo ashobora kuba yarashwe na Wazalendo. Ese ukuri kuri iyi nkuru nuko rwose nahise mbaza drone yanjye iza kumbwira iby'iraswa rya Masunzu. Iyi nkuru ni ikinyoma, ariko nanone ngomba kuza kugenda mbaha amakuru ya General Pacifique Masunzu. Uyu ni umwe mu bagabo bahawe mission ikomeye yo kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge akoresheje indege. Murabizi ko uyu mugabo rwose ni umwe mu bagabo bakimye umugambi wo kugambanira uwitwa General Makanika rwose. Uyu mugabo rero General Pacifique Masunzu amakuru amuvuga kugeza ya ayukuri na yahe, ibyo byose nibyo ngiye kugenda rwose kugezaho akantu kukandi hano kuri Iris Rwanda TV. Reka ninjira makuru yacu rero hano kuri Iris Rwanda TV ku buryo burambuye. Mpere kuri yande rya kajugujugu yakomeje kugenda izana ibikoresho byinshi n'ubundi hano muri za Mwenga, ndetse ikagenda ibikwira kwizana za Warunguru zose. Ndakubwira ngo ibintu ntabwo byishobe n'akana gato, iyi ntambara igiye kugenda ihindura isura. Ni inkuru ivuga ko hari indege rwose yaje iri kumwe n'abazungu bari bazaniye ibikoresho bya gisirikare babikuye mu gihugu cy'Ubujumbura. Akaba indege ya kajugujugu rero yazanaga ibikoresho hano za Mwenga rwose ibizanye izi Wazalendo. Bavuga bati nyaboneka M23 ikomeje kugenda idusatira hano za Mwenga, dore ko rwose M23 yari yamaze kugenda ifata agace kitwa Kasika, igafata Kibumba, za Warungu. M23 hose yamaze kugenda hagera. Baravuga ati rero nyaboneka muduhe umusada w'ibikoresho rero rwose izi Wazalendo n'izi mayimayi zikomeje kugenda zakira ugenda uri kuva mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru yano za Mwega wenda abantu benshi bari bagiye bambaza bati Messi irakajugujugu ko yagareho abazungu. Bamwe bati nta birango bya UN yambaye, ariko irakajugujugu rero ibiriya bikoresho mwabonye iri kubivana mu gihugu cy'u Burundi ikabizana hano za Mwega n'ubwo mu rwego kugira ngo barebe ko byibuze bareba ko abantu basikire ba mayimayi FARDC bari hano rwose bagenda babona umusada ukomeye ibikoresho kuko bakomeza kugenda bahangana n'umutwe wa M23. Sayo makuru avuga kuri kajugujugu, kubera ko iyi kajugujugu biravuga ko rwose ishobora kuba hari n'abandi bazungu bayijemo, kubera ko yakoze amaturo agera muri 6 rwose ijya mu gihugu cy'Ubujumbura igaruka hano za Mwega. Wazalendo baretera mwabonye n'utuvido twagiye ducaracara ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo uko bagendaga bapakura ibikoresho bya gisirikare byiganjemo udusanduku dukozwe mu mbaho tw'ibyuma, bigaragara ko turimo amasasu n'imbunda n'undi zo gukomeza kugenda bafasha uwitwa Felix Antoine Tshisekedi kugenda ahangana n'umutwe wa M23. Reka mve kuri iyi nkuru n'ubundi mitenerekeza ku nkuru yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga rwose. N'itangazo ryamaze gushyirwa hanze na Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Constantin Mutamba. Uyu mugabo rwose amaze kuba ishyano, amaze kwigira akara kajya he. Uyu mugabo nyuma yo kwica abakarba rwose bagera kuri 70 akabakatira urwo gupfa bano basore bakaza kwicwa. Uyu mugabo rwose noneho ishyano ryacitse muri zo ibintu akoze, ndakubwira ngo amaze kugenda akora amahano, amaze kugenda rwose akora amabara. N'amabara uyu mugabo yakoze rwose ubwo yashiraga hanze itangazo rivuga ko rwose ngo avuze ko rwose cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kugenda isohora itangazo ivuga ko rwose uwitwa Colonel Nanga agomba kugenda atabwa muri yombi rwose. Ibintu abantu benshi babonye rwose uyu mugabo Constantin Mutamba iri tangazo yashize hanze ubundi yaba yategetswe na leta ya Kinshasa. Nyamara murabizi ko uyu Constantin Mutamba n'ubundi asanzwe ari umukozi wa Felix Antoine Tshisekedi. Rero itangazo bashize hanze wenda hano ndarifite ndaza kugenda basomera amazina ya
bamwe mu bantu n'ubundi bagiye bavuga ko bagomba gutabwa muri yombi ndetse ko uzatanga amakuru yaho baherereye nyabuneka bagomba kuba bamugenera miliyoni 5 z'idolari. Ku mwanya wa mbere rero rwose bahise bashira uwitwa Colonel Nanga. Uyu mugabo murabizi neza ko ari umwe mu bayobozi ba M23 rwose. Uyu mugabo rwose uwitwa Constantin Mutamba cyangwa se Kinshasa rwose bamaze kugenda basohora itangazo ryuko watangaza ifatwa rya Colonel Nanga ndetse cyangwa se agatanga amakuru ya Colonel Nanga yaba aherereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yamufata ikamwivugana rwose Kongo yiteguye kuba yampa igihembo kingana na miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika. Murumva ko gupfa rero kwa bamwe mu masikre bakobe ba M23 rwose bariko baragurishwa byo ku rwego rw'ejo cyangwa se rwose uwitwa Tshisekedi imitwe yabo cyangwa se urupfu rwabo rwose yamaze kugenda arushetera amafaranga atari make. Nyuma y'uko Colonel Nanga hari undi witwa Bertrand Bisimwa akaba ari president wa M23. Uyu mugabo rwose nawe uwitwa Tshisekedi rwose n'ubutegetsi bwa Kinshasa nawe bamushira miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika kugira ngo abatanga amakuru yaho yaba aherereye agafatwa rwose agafungwa cyangwa se akicwa rwose ngo nabo leta ya Kinshasa yiteguye kuba yabahemba miliyoni 5. Saba gusabonye bari muri ritangazo mwenyewe General Sultan Makenga akaba umugaba mukuru rwose w'ingabo akaba umuteguzi w'urugamba karabutaka akaba umwami w'amaoperasiyo atandukanye akaba umwe mu bagabo bahamuye umutima witwa Felix Antoine Tshilombo. Uyu mugabo rwose nawe rero yamaze kugenda ashirirwaho miliyoni 5 z'idolari ku muntu watanga amakuru ya Sultan Makenga yaho yaba aherereye ngo ubundi iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikareba ko n'umuntu rwose yahiga uyu Sultan Makenga rwose ngo ikaba yamwivugana ariko ngo rwose ngo uyu watanga ayo makuru rwose nawe rwose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiteguye kuba noneho rwose yamuhemba miliyoni 5 z'idolari. Sabo gusa kubera ko hari abandi banyamakuru babiri rwose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugenda n'ubundi rwose bumungwa n'ivangura. Hari uwitwa Pilote Ruwala n'undi witwa Ilange Balenge. Abanyamakuru rwose nabo rero bamaze kugenda bashirwaho miliyoni 4 z'idolari ariko murumva ko ubwicanyi bukomeje kugenda butegurwa na leta ya Kinshasa bwo mu kutano kutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwo bukomeje kugenda bufata indi ntera. Ibaze ko noneho rwose nabo bano bagabo bahagurutse bakarwana uburenganzira bw'icwa ry'abanyamurenge bwica ry'abavuga rw'Ikinyarwanda. Abo bagabo rero leta ya Kinshasa no ku buryo bwera bavuze iti nyaboneka watanga amakuru yadufasha mu kubivugana twamwishura akayabo cyangwa se akavagarika amafaranga. Ni itangazo ryamaze kugenda shirwa rero hanze rwose na Constantin Mutamba. Ubwo wenda bakunzi ba Rwanda TV wenda ubwo niba kamera umani wanje wenda ribuze kureba kano gatangaza kaza kugashiraho ariko amazina yabo rwose iyo ngaya namaze kugenda nyabona ariko ubwo amakuru agezweho nyine nuko leta ya Kinshasa rwose no yamaze kugenda ishira hanze iri tangazo. Reka tuve hano n'ubundi duhite twerekeza Kinshasa kugeza amaginga ya hari imyigaragambyo rwose imaze imisi ibiri iri kuhabera. Ku munsi w'ejo imyigaragambyo yarabaye ndetse n'umunsi wari wabanjije naho imyigaragambyo yarabaye. Abaturage ba Kinshasa rwose by'umwihariko abiganjemo urubyiruko aho baririmbaga indirimbo mwiringa bavuga bati nyaboneka President Paul Kagame ngwino dutabare ni wowe dushaka. Abaturage b'Kinshasa batangiye kwirara mu myigaragambyo cyangwa se kwirara mu mihanda batangira kwigaragambya bagafata ifoto y'utwa Felix Antoine Tshilombo rwose bakayitwika bakavuga ko bashaka ko baba bayoborwa na President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose baba bayoborwa na President w'u Rwanda ari we His Excellency Paul Kagame. Bati nyaboneka President w'u Rwanda Paul Kagame niwe waducungura kubera ko ubutegetsi bwa Tshisekedi rwose bukomeje kugendana n'ubundi rwose bumungwa n'ivangura ryo ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe uwitwa Felix Antoine Tshilombo n'ubundi amaze imisi rwose bigaragara ko akomeje kugenda atonesha abo mu bwoko avukamo rwose. Mwana muyumvisha amagambo ya mama wano kuri Rwanda TV nayo rwose hano nzi ko nakoze ikiganiro kivuga ku magambo mama yatangaje rwose. Rero ngo uyu Tshisekedi rwose ubutegetsi bwe rero abaturage bamwe b'Kinshasa batangiye kubona ko rwose bwamunzwe n'ivangura. Baravuga bati umuryango wa Tshisekedi n'ucukuza amabuye ya Zakatanga umuturage bitambitse baramwica bakamwica urw'agashinyaguro. Ubu rero igishoboka rwose abaturage baba bamenye hano ni ukuvuga ngo byibuze uko byagenda kose aba baturage banatangiye kugenda banigaragambya Kinshasa ariko ibyo bakoraga Tshisekedi rwose ntajya yihakanira. Baravuga ngo hari umugani hari igitekerezo njya mukunda kwisomera rimwe na rimwe bakunzi ba Rwanda TV wenda tujye tunabageza amakuru ariko tunaganira. Umukobwa umwe ngo baramureze ngo watukanye ageze imbere ya gitifu ngo umugabo aramaza umuregera baramaza ngo mbese ngo byagenze biti ngo uyu mukobwa ngo yanutse. Umukobwa aravuga ngo nje nagututse wa mugabo. Tshisekedi mu gihe abaturage ba Kinshasa bamushinjaga ivangura mu masaha make yatambutse amaze gufata umuhungu we amuzamura mu ntera we rw'inkuru nawe kandi kuza kwibasomera muze kuyumva.
ni kuvuga ko amakuru agezwe muri umugoroba hari inkuru mbonye ngo umuhungu wa Tshisekedi yamaze kumugera ushinzwe umutekano i Kinshasa. Umukobwa we amugira umujyanama we mu biro bikuru bya presidence muri presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bango umuhungu wa Tshisekedi ashinzwe umutekano i Kinshasa. Umukobwa we amugira umujyanama wiwe muri presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Azamuriye abana be babiri mu ntera icyarimwe. Urumva ko nanubundi ya nepotisme ya rasisme cyakene wabo bakomeje kugenda no bashinja ubutegetsi bwa Kinshasa. Uwitwa Tshisekedi rwose amaze kugenda abikonfirma ko no rwose nawe icyo kintu byanze ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose kirimo. Reka mite mva kwivangura rikomeje kugenda rigaragara mu butegetsi bwa Kinshasa wendwa ahubwo mite ninjirana n'ubundi mu mujyi wa Bukavu. Muri ijoro ryakeye mu mujyi wa Bukavu humvikanye amasasu, ariko aya masasu rwose amakuru meza rwose namaze kugenda bora drone yanjye imbaye mu masaha cyatambutse ikamana video imbye ko ari abajurana n'ubundi bari baje kwiba ngo, ariko nanubundi akaba ari za wazarendo zimwe zagiye zihisha mu baturage rwose inzara kugenda izirya aho zihishe zigasohoka muri ijoro nyine zikitwikira ijoro zikaza kwiba za gusanga maze kwashobora kugenda zina kugira nabi rwose mu rwego ushobora kwa zagerageje kurasa izi wazarendo rwose. Amakuru mfite nuko M23 rwose yamaze kugenda izifata zose uko zakabaye ngo M23 yahakoze operation nanabonye rwose ngo yakoze intervention yo ku rwego rwo hejuru. Aba bajura rwose n'uwari wagerageje kwiruka yagiye yisanga agwa mu maboko ya M23. Bakakubwira ko nanubundi umujyi wa Bukavu ari umwe mu mijyi nanubundi M23 rwose ikomeje kugenda icungira umutekano byo ku rwego rwo hejuru. Reka tuve kuri iyi nkuru y'aba bajura n'ubundi bafashwe na M23 bagafatirwa muri uyu mujyi wa Bukavu, ahubwo dute twinjira n'ubundi ku nkuru ikomeje kugenda igaruka kuri kino gicamunsi kubera ko iyi nkuru nimwe mu nkuru abantu benshi mukomeje kugenda mumbaza bite bya General Pacifique Masunzu. Uyu mugabo witwa General Pacifique Masunzu murabizi neza ko yahawe kuyobora zone 3 hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo aza ku rugamba mwaramwumvisha ukuntu yari yakabirijwe bavuga bati uwitwa General Pacifique Masunzu azi abanyamurenge, azi M23, azi Minembwe. Uyu mugabo agiye kuza gukora ibitangaza. Inkuru rero ari kuvuga kuri uyu mugabo wenda ubwo mbere yuko mba nagira byinshi mba namutangaza uko mbanze nkomoze kuri iyi nkuru imuvugo kugira ngo n'ubundi mugende mumenya ukuri. Hari inkuru mukanya yarisohotse bavuga ngo uwitwa General Pacifique Masunzu yarashwe n'abazarendo bamubaga hafi. Iyi nkuru rwose nabajije ntunga itoroshi yanjye hakurya drone yanjye iraguruka, ariko rwose amakuru mfite nuko rwose uwitwa Masunzu ntabwo wazarendo bamurashe, ahubwo abatangaje ira nkuru rwose sinzi uko bari buze kugenda bayinyomoza. Ariko Masunzu arahari ni muzima, nubwo rwose ari umwanzi nyine w'amahoro, akaba ari umuntu ukomeje kugenda arimbura ubwoko wavukamo bene wabo bagambanira. Murabizi ko urupfu rwa makanika buriya ku kigero cya 90% ruri mutwe wa General Pacifique Masunzu byemere cyangwa byange. Masunzu numwe mu bagabo ngo bakinye umugambi wo gukoresha abasore bamwe rwose bo muri FARDC bagahamagara uwitwa makanika kuri telefone bamubwira ko bashaka kwireportinga muri twirwaneho. Ari igitekerezo cya General Pacifique Masunzu ngo yamaze abasore bamaze guhamagara makanika bamubwira ko bashaka kwijoininga twirwaneho. Bakimuhamagara Masunzu ubwo drone rwose zari zitrackinga telefone ya makanika ubwo yari kuri telefone. Drone yashyaguka Kisangani izikurikihuza nzira rwose bya telefone ya makanika. Niko rero drone yasimenya ahantu makanika yari iza kurangira imurashe nyine araswa gutyo. Ariko nanubundi ari umugambi wateguwe na General Pacifique Masunzu. Kugeza maginga rero abavuga ko wazarendo z'abasivuganye General Pacifique Masunzu sinzi aho babikura, ariko njye amakuru mfite kandi yizewe mbahaye nuko Masunzu atarashwe, ahubwo Masunzu isa nawe Imana ishobora kumugabira intare za Sarambwe, isa Imana ishobora kumutanga rwose M23 kamucakira cyangwa se nayo ikamurasa. Ariko Masunzu uyu mugabo buriya nawe numwe mugabo atakigira ku rugamba kubera ko arabizi neza ko rwose akanagiye ku rugamba yahura n'ishano. Uyu mugabo nibyo ko kari gupanga urugamba ndetse akarutegura, ariko akarutegurira mu yakure cyangwa se kuri. Uyu mugabo abavuga ko wazarendo yamwivuganye ukuri mbahaye nuko rwose inkuru ni igihuha. Masunzu nibyo koko nta ushije ubwicanyi bwari ku Masunzu rwose ntabwo yapfuye nkuko mwari mwagiye mubimbaza mu masaha cyatambutse by'umwihariko abantu tubana ku rubuga rwa WhatsApp. Katwikomereze n'indi nkuru n'ubundi igezweho kuri iki gicamunsi. Ni nkuru ivuga ko ibujumbura ibintu bitameze neza habe nakanaga. Ibujumbura inkuru yaramutse mu gitondo yavugaga ko rwose hari abaturage cyangwa se abaturage b'abarundi bari bamaze kugenda rwose batabwa muri yombi rwose n'igipolisi cy'u Burundi. Rwose akaba ari abaturage benshi rwose. Namakuru yo muri iki gitondo i Burundi
haravugwa ko ingabo z'abarundi na polisi bazengurutse inkambi ya Nyagasorwe mu Ginya kugeza ubu ntituramenya impamvu yabyo. Suspecte haruwo tuvuganye wigasorwe inkambi izungurutswe na polisi nta winjira nta nusoka muyabaze. Mu yindi inkambi nayo yitwa Ruyigi hashizweho barriere nyinshi. Ruyigi hashizwe barriere nyinshi agashoka ruzuye. Amakuru aturuka i Bujumbura nuko hafunzwe abamama b'abanyamurenge bagera kwijana. Nk'ubwo wenda ngombwa ko nyisoma kugira ko mugomba kugenda mu duce tw'i Burundi Kongo wenda bashobora kugenda ntubabwira kidogo ariko i Burundi warye biba bitorosha bene akana gato. Mbango rero aba bamama b'abanyamurenge bari bafungiye i Burundi ariko drone yagira amubwira ko bamaze kurikurwa. Mu gitondo abamama batawe muri yombi na polisi y'u Burundi ifatanye n'ingabo z'u Burundi. Ariko amakuru meza yizewe nuko bana bagabamama rwose nyuma yo niba leta ya Kinshasa ngo yasabaga amafaranga leta y'u Burundi yasabaga amafaranga ibashinja ibyaha bitandukanye. Ariko amakuru mfite kandi yizewe rwose drone yamaze kumba atara mu gihugu cy'u Burundi nuko abamama bari bafunze uko bagera kwijana rwose leta y'u Burundi imaze kugendana n'ubundi iba rekura. Ubwiye nkuru nayo ubwo twativuye mu gihugu cy'u Burundi nubwo bwica nikomeje kugenda ko rw'abanyamurenge abavuga n'ubwo Kinyarwanda niyo hotorwa rya hato na hato babashinja korana na M23 bakabashinja gukorana mu kubintasi z'u Rwanda. Ubwo nanubundi amakuru agezweho kandi yizewe nuko rwose bano bamama umutekano wabo nabyo birumvikana nubwo barekuwe na nubundi ntago wawizera 100% kubera ko izi mbonera kuri za Nation University nazo rwose urabona ko zitaboroheye habe naka na gato. Ubwiye nkuru wenda ubwo nayo nabanyivuye kugira ngo muze kubyumva ariko mumenye ko i Burundi rwose abamama bagera kwijana bari bamaze kugendana n'ubundi rwose batabwa muri yombi n'igipolisi cy'u Burundi nabo bamaze kugenda bari kuba. Ariko utwa ndashimiye Evariste umugabo nawe numwe mu bagabo na n'ubundi bamunzwe n'ivangura ku rwego ubona ko umugambi w'uyu mugabo neza rwose urahura na Felix Antoine Tshisekedi kandi nyamara iki gihugu cy'u Burundi uyu mugabo akomeje kugenda gishora mu kangaratete. Naravi Burundi bakunzi ba Ice Rwanda TV hari indege nakomojeho ubwitwa ndashimiye Evariste rwose umugambi wo gukomeza kwica abantu arakomeje. Iriya ndege nakomojeho ntangiriye inkuru iri kuvana ibikoresho Bujumbura ikabizana n'ubundi hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko hano muri Sud Kivu. Mwana abonye amakuru avuga ko mu mujyi wa Uvira n'ubundi vice governor wa Kivu y'Amajyepfo abazarendo urugo rwe bararuteye. Ariko barabazarendo bateye urugo rwa vice governor ku munsi w'ejo bakarusahura inzu bakayeza bakanayangiriza n'amasasu. Barabazarendo na n'ubundi bari kumwe n'ingabo z'u Burundi. Byumva ibyo nibikomeje kugenda n'ibikorwa n'abarundi. Niyo mpamvu mitse nkubitira kuri iyi nkuru kugira ngo muze kumenya situation iri hehe Uvira. Ndavuga nti Uvira kugeza amaginga yamuze kumenya amakuru yizewe yabo nuko na n'ubundi rwose Uvira amakuru ari kandi yizewe na n'ubundi abaturage baho ntago bamerewe neza binaka na gato. Uramugi wuzuye ikintu cyitwa ingabo z'u Burundi. Ari n'amakuru ku munsi w'ejo nakiraga bambira ko Uburundi bushobora kuba bugiye kohereza ingabo zidasanzwe. Ubwo ni special force y'u Burundi uwitwa Tshisekedi akohereza ngo abo yitwa Anaconda ni babasirikare ngo Tshisekedi yizera cyane araho yita Amahibu ni ya special force ya Kongo urabizwa yitwa Hibu haro bitwa Anaconda. Abo bose ngo Tshisekedi agiye kohereza muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo bareko umutwe wa M23 utawagenda wigarurirana n'ubundi uyu mujyi wa Uvira. Nimugenda n'ubundi indi nkuru igezweho mu mujyi wa Uvira ikomeje kugenda ivuga ko ubuzima bw'abaturage bari mu mujyi wa Uvira bukomeje kugenda buba bicyane kurushaho kubera ko uko abarundi bahaza uko wazarendo zihaza uko FARDC bahaza na n'ubundi FDLR zikaza niko na n'ubundi ubuzima bw'abaturage na n'ubundi bari mu mujyi wa Uvira rwose nabo ibintu bitameze neza habe nakana gato. Situation mu mujyi wa Uvira n'ubwicanyi n'ubwambuzi no kubashobora gufata umuntu bakamurasa bakajya mu nzu bakayisara murumbi byageze kwa vice governor urumva ko none ku muturage bari ibindi ariko ubwicanyi mu mujyi wa Uvira bwo bukomeje kugenda n'ubundi bukorwa na leta ya Kinshasa. Abaturage rwose murabona ko nabo M23 igihe kirageze ngo ibe yagenda ibacungura nabo ibintu byoroshe habe na gato. Situation iri mu mujyi wa Uvira wenda ubwo ngana no kumusozo ndatekereza ko wenda nabanyivuyo gatoya nkababwira ni wenda tugerageze turebe ko iyi situation iri mu mujyi wa Uvira isa nisa wenda M23 twamaze kugenda tubona ko ugeze hano za tuno duce na n'ubundi M23 igenda isatira umujyi wa Uvira isa nisa M23 ushobora kugenda nayo rwose yinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko iyi nkuru rwose nayo ugomba kugenda uyimenyeka myango M23 rwose niramuka aba wenda n'urugero M23 niba kuko igihe cyo kwa yakwinjira mu mujyi wa Uvira abaturage bari Uvira nabo batangiye guhamagara M23 ko
yabageraho abateye 23 na n'ubundi aho mwafasha abaturage babo babayeho neza, ndetse twanamenye amakuru yuko mugiye gushinga amabanki atandukanye kugira ngo abaturage bakomeze kugenda biteza imbere. Murabizi ko banki deki bigiye gushingwa na M23, urumva barakubwira bati rero M23 uko byagenda kose igihe kirageze ngo n'ubundi rwose ibe yagira ukuntu ijya gucungura n'ubundi abaturage bari zavuye. Bakunzi ba Rwanda TV rero dukomeze kugenda tubana mu yandi magambo mu bindi biganiro bivuze ko bigezweho ariko by'umwihariko narinje muri updates z'amakuru agezweho yibanda kuri iyi Rwanda n'ubundi ikomeje kugenda ibera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi wenda ndibuze kugenda nyigarukaho ni ukuboko kw'abazungu muri intambara ikomeje kugenda ibera hano mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukuboko kw'abazungu ni ugukomeza kohereza ibikoresho n'ubundi kwa Tshisekedi kw'abazungu n'ubundi babyohereza no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, babyohereza n'ubundi hano kuri ubu butaka bwabo. Murabizi ko bano bazungu bo bano ba mercenaires ubutwa Tshisekedi we yabemereye amabuye y'agaciro. Aba bantu Tshisekedi yemereye amabuye y'agaciro byanze bikunze mwabonye ibintu bari kuzana za Warungu, bari kuzana za Mwega, ni ukuvuga ko byanze bikunze kuvuga ko umuzungu hano ni uw'imbunda Tshisekedi niyo gahunda afite kugira ngo n'ubundi arebe ko yakomeza kugerageza, ariko simbona ko cyari igisubizo wenda abakongomani bari bakeneye cyangwa se Kongo yari ikeneye, kubera ko mu gihe uwitwa Joseph Kabila Kabange wayoboye kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we mu minsi yashize yari yatangaje ko icyo Kongo ikeneye ari uko ubutaka bwa Kongo nta musirikare w'umuzungu wakabaye ahari. Yavugaga ati Kongo icyitwa umusirikare w'umuzungu wese cyangwa se ingabo z'amahanga zose ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibe zahavana. Ni amagambo ya Joseph Kabila. Joseph Kabila watangaje amagambo rero mu gihe uwitwa Tshisekedi we noneho akugira ngo wenda abe areba inyungu zo kuba wenda nibyo kubona Joseph Kabila wenda ntabwo yababaniye neza abakongomani. Murabizi ko nawe uyu mugabo numwe mu bagabo nabo bakoze amahano akomeye. Joseph Kabila wenda nuko wenda rimwe na rimwe tutajya tubisubiramo kubera ko hari igihe ubona ari nk'ibintu byahise, ariko uyu mugabo Joseph Kabila nawe rwose yakoze amahano, nawe rwose ibi bintu byarabaye, umva byarabaye cyane. Umugabo nawe yakoze andi mabara, ariko na n'ubundi niba uri umukunzi wa M23 cyangwa se ukaba urushigikiye wumva icyo M23 irwanira, ukumva twirwa no barwanira, ukaba wumva bigukundira, umuntu wari wese wagerageza kubuza amahoro cyangwa se gutesha umutwe cyangwa se kugira uruhare mu guhagarika ubwicanyi kuri ubwoko bw'abanyamurenge, abavuga ngo Ikinyarwanda, abavuga Igiswahili, abivangura byose ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwariwe wese uko byagenda kose uwo muntu urumva ko nawe ntiwabura kugenda umwumva. Niyo mpamvu rero Joseph Kabila yari yatangaje aravuga ati uko byagenda kose byaba byiza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta muzungu n'umwe cyangwa se nta ngabo z'amahanga na n'ubundi zihari. Joseph Kabila ku gitekerezo cye arifuza ko na n'ubundi nta ngabo z'amahanga zakabaye na n'ubundi ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Tshisekedi we na n'ubundi akomeje kugenda yakira abazungu b'abanyaburayi rwose biganjemo abavuye mu gihugu cy'Ububiligi na n'ubundi bakomeje kugenda bamuha ibikoresho na n'ubundi agenda bizana na n'usidi kivu kugira ngo arebe ko byibuze yagenda akomeza gukora ubwicanyi na n'ubundi umugabo akomeje kugenda akorera mu bwoko bw'abanyamurenge, akorera mu bwoko bw'abatutsi, abavuga mu Kinyarwanda n'ubundi bukozwe na leta ye ya Kinshasa. Urumva ko ibintu ntabwo bimeze neza habe n'akana gato. Hari indi nkuru igezweho muri teritwari ya Rubero kugeza amaginga ya Bitsumbiro. Murabizi neza ko yamaze kugenda yigarurwa n'umutwe wa M23, ariko iyi nkuru nayo barakubwira bati Rubero koko UPDF yaba yagitarutse M23. Iyi nkuru ngiye kuyibreakinga, ariko ni nkuru abantu benshi bakubaza bavuga ngo ese koko Rubero muri teritwari ya Rubero UPDF yaba yagitarutse M23? Iyi nkuru rwose n'uwayikubwiraga ashobora kuyikubwira kubera ko akeneye izo views, ariko imikoranire ya UPDF n'igisigare cya Kongo, imikoranire ya UPDF wenda na M23, UPDF nuko bo bafite operation bavanye mu gihugu cy'Ubugande yo kuza guhiga izi ADF naru. Bo rero gahunda yabo yabazanye nuko narundi mu bice barimo baje kwigamo ADF naru. M23 nayo irabizi neza ko nanubundi izi ADF naru zicumbikiwe na leta ya Kinshasa. Ntabwo rero M23 nanubundi mu gihe UPDF arakora akazi ko guhiga izi ADF naru zikora na leta ya Kinshasa. Ntekereza ko kuri M23 aricyo byari bibangamiyeho. Icyakora UPDF ramutse wenda ibonye
ntekereza ko igisirikare cy'Uganda kidafite ubushobozi bwo kuba wenda sinzi niba wenda ubushobozi cyabo kinabufite, ariko ntabwo cyaza guhagarika abarwanira kubaho ngo be kurwana urwo rugamba Uganda bwabo. Barasonekereza ko Museveni ibintu atabyinjiramo. Abavugaga ko wenda muri Rubero ngo UPDF ikomeje kugenda yitambika M23, iyo nkuru ni ikinyoma rwose, barakubesha. Ukuri guhari nuko UPDF afite ibyo barimo, M23 ikomeje akazi kayo ko kugenda n'ubundi rwose yirwanaho guhagarika ubwicanyi n'ubundi bukorerwa abaturage b'abakongomani bazira uko bavutse, bazira uko baremwe, bazira ko bavuga ngo urumva ikinyarwanda, bazira ko ari abanyamurenge. Rero niyo makuru ari za Rubero, ariko isa n'isamfura kumva ngo Rubero centre yafashwe na M23, umujyi wa Butembo nawo M23 iri hafi yawo. Kugeza ubu ngubu iyi mijyi nubwo itarafatwa iri muri territoire ya Rubero, ariko na n'ubundi M23 iracyari bugufi rwose y'iyi mijyi, ari umujyi wa Butembo ndetse na centre ya Butembo ya centre ya Rubero. M23 rwose iri gukomanga ku marembo. Rero ubwo nuko wenda M23 yatangaje ko ashizeho CCRF cyangwa se agahenge, nibyo koko wenda mwumva yarwanya ahantu, ariko ahanini M23 ya irwana kubera ko yirwanya. Niyo mpamvu rero muri kumva nko muri iyi minsi imirwano isa nkaho na n'ubundi yagabanyije umurego, ariko na n'ubundi zakisangani zikakomeje kugenda harunda ibikoresho mu Sud Kivu za Mwega, mwabonye indege zarunda ibikoresho. Murumva ko intambara yo iracyahari, ariko na n'ubundi reka twizere ko abako nabo bagomba kugenda rwose babona. Bakunzi ba Rwanda TV rero reka dusoreze hano, ariko nizera ko na n'ubundi mwamaze kugenda mukanda subscribe, ariko ari nako rwose dukomeze kugenda rero tubana mu bindi biganiro byacu by'umwihariko mu makuru agezweho muri iyi ntambara ikomeje kugenda ibera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.